Muhammad who they said they just a person ho and wakwa je coins come on when you megu ase if you say adie wo internet so ko 20 years akaka kre bi na wo 20 years now it here what 2008 people near from the young Bennett I said yes busa pam say near friend the young Bennett so no be tiwa enya sam kitwa o ana watimi Jimmy wa bepim sa bre ya your friend is saying Priscilla ana ebo pa come on Priscilla wona no onana ne Priscilla nti so ti ma Priscilla we ebo pa dia no wani magwas winim mo na mo kan say fried rice o meka no kre eno obeka no kro ene fried rice aba beka no kro wa hunu no kre no obedi no kre na chafe dia mo bo no mo huru no mani abre ene fried rice ka ahunu no kre no wa hunu kre no wadwane aba o nti kama Muhammad mo na mo se wo mra meka no kre ana wo hunu kre no wonim no kre no nyese wo hu fried rice wonim no kre no fried rice fosu ya akọ maame ya akọ na yede nyame asese wo hunu kre no anyese wo hunu kre no wonim no kre no na ubu wani goose na afi wo hunu se e wo se obafie akọ aba wote ufie ni ha nti aba atena se wote omo mu ni hia wo mde ma wote ya akọ ya akọ biem esanka wonya wo amfa ho anko gigi sansem mu wonim pa se yenye Priscilla ho ade wonim pa se akosia se wa yenjai na ware ana fried rice kwa ana akodi ye fried rice ka me metima fried rice efi amogwa ku boss be o ka metima fried rice ku boss ba ko fi akoma adi ama door to door from ye di akoma na fried rice kakire bi kwa wakwa di ana hwa asama ato ya akọ wate nti akwa aba kwa ku me bass ayi wa hu me ba me bass ne benti no monto ahenya me bo anwumre why mama bye at the first lady any bye bye ebekasa we na omo the yin kasa mama room kasa wa tawi eagle prophet no on kanokre na nyankopon me bompa mama me Akosua Serwaa na yesin nsa bi a eda akire nsa bi a eda akire no sansa na eda maame Akosua Serwaa edida court ne baabia no sansa no me see erade dim sansa no ebetwa atwene anu biara efre court efre baabia se ebe sori etia maame Akosua Serwaa no ne wiase se wona obi nya asem ne nipa no waye din a ka hu se me gidi se maame Akosua Serwaa onti ho din sa yenhwe wo baga na yenhwe nipa epubehia maame no ekirese nyankopon wadi maame na asem aman na wo prophet wa betena se abehye sa ankwase ankomhye we se papa shi na papa shi no so udi nanim a ubedi nachi yesre no ono yekoa no asa be na bra sa de no wonyai omo fa se wo kra wadwene nye na umpae bo a wo nya no so obitimi bo mpae ma wo yi prophet wo se wu se mpae na tutu obi a wu se nipa ne mpae bo no eye adwuma na wo asesofo anka wo ka no kre no atentimpo na nka wo hu bibi se ya wo mfre papa shi wo mfre no kokoam na wo ne nka which is matena se na madwendwene bibi ho ene hese bra beka se de ya bibi si a ye ka se papa shi ene nam ne so na se but ni nyina no enye adwuma asofofo mugu Ghana no a omo sebi omo so omo yankomshefo no omo yankomshefo omo nka no kre Paul ni Peter mo ni so omo ni nam esreso na omo wi mebe ni honey no omo na nyame da bibi edi kire wo na nyesa eagle prophet we mesina kwaku minim sofo bi wo Ghana ho efiri ho na me metra kroma na msi asofofo menyi omo ni sofo no okoya sorry a na madamfo bi ba Madam fu bi bagel akoy be so fu be ba be nanti akora ne ho a ma me ne wona akora nse me mpene na me ka se na so fu fo nketo ni bi aye praises so fu ya wi o ya ye praises ya wi o se me ba akora ne di so fu be di akwani aba me ne wona me mpene no amani ska kakra ko sise akora ne beda awi ansa no watuka akoso okoye sorry enam sisa pani kacha akora na maame se sofu wo de akola yiye bibi enti me woni na ho enti
Muhwe ya no mpagya akwande ne call London. Saa sofo ne ne ono oda so te hono ma kakra bi ono de ono kwa de bia no obekum nipa. Wo ka ne ho asɛmpa a obedome. Enti Ghana fo ankomhyefo asofo no mgu Ghana ho no omo nka no kra. Eagle prophet wonye no kwarefo. Nyame bia mfrɛ, nyame frɛ na ayiva na nyame frɛ wo. Mo nka no kra. Yakopɔn ne mu bedi o. Mama Akosua Serwaa asɛm ya bɛn. Sɛ wo obepie bia obeba wo meka no kra na obeba betai sa Odo Bronii no bia ntan no. Watimi atare mama kunu ho for years. Mami papa yi wu ya akwai ne ake kan ne nsa ne ne ai dindindin so ne mama na epre na japade. San kwasi asɛm wo hwan bezo so. Na mo nka no kra mo ba wo sofo wo betena quotation ma go pebe kra na wutimi yi di support to asma wo kan ye no. Nyame betua moka. So kumo bin kan bi. Ora Matiata, I miss you. Mama Roro kase. Akwaku. Mame mo bin kasa na me kasa sisi be bia mo ne de o. Pamsefo kasa you Matia Pamsefo. Bushafo. Mo bia good morning. Joshua Pamsefo. Na me baba kwaku na ka kwaku na mo yo bia ho ye de. Oba de adum obi ahun ye na mo so e. Adum kita nyam ko pon de aboye. O de adum yen susu. Na kwaku se ability tie edane anwea. Ya bi de. Ya dare usio. Ability tie tia mesi foka. Ani branye o my Ghana fo bi no ani branye o. Enti wo da sum yeso na mo dwene ya na de ababa oyiye ya. Wo ege prophet so anwa me nyesa ke meka wasem mpo. Esansa wo ka wo mi so watwam sa kwa otwam sa ado no. Na wo da so te ase. Me da me ka sa amanfo de we so mo gia na sa abrabodi bi to ma. Wa pelande be bia atre sa de slim basta bete hoyi. Me ka so ni Ghana mpo. Na wo da so ma. Ona mota ho. Wo ege prophet de. Okay, I call be our na draw kwadi be ya so that tonsu ba akone. What papa share day? Papa see bompa so obi mu. And ko wura ma na we papa see a powerful man. And that so who now boss ampa e bi ma wo. Na unya tumi fe ne nsam. Na unya adom wo ne nsam because papa che timi abompa ye ama obi be wu what check obi dia. Na go pon na boss so batase no. O fa ni jan swa no pay. E bia wo bia wo ege prophet no. Maybe cast why them commenting who to say when your man for land be a day. Abba chia. Young Kwan, why your boasso, mean for MC because I can't say one count. Wo, we need Pedria, some Pedria to Bollum. What a wabbo, some Pedria pro, I got watching it. What also, madam, so teacher need got so on your face. A man in a casa. One, I dare be the say. Sound call for now, woman bush, you already got to woman. I'm the best idea, no. Won't worry that. Beman tu tin sada. Beman ya ho ade da. Beman kokokokoko ti so da. We eje wadri. Fa gina boneked na gina hwem. Yaboa. Now the gina ho say you better na akraketo bi 21 years na aware no. 18 years na aware no. No check entire kama. We need pedua no wanu asem nto bi mo ti so kokokokora da. Etu so ba bi aware. Woni kuma bra na eya wo yaboa. De ma kire woni eya drop afanya hwe. Papa be ma bi na ne kwasha brase na obi betawo de ho a ne ye so betimi asu a aboa kase o de remon so we o pe ko wansane hwe Ghana for ese yanto aba esa de bisa o man ne say enti de ya ka nyina mati ala sa monte edu aba to de a bibi de ba ma bi kofi me ni to about 4 bonu man sit to mi bisa na se kofi etu akwadi enkoku mi mo ko wo ma boa ma onu nya tu o mesi usema wana mo de Ghana for mo yitwe tra mo nko ne nko pre pramo ni mabusuafo egwa abrochira yes santis ka mehwem why bibisa
mo ayi general mosquito wo ne tia bro chire kwakuba for we ne tia bro chire e dey be dey see ayire ni kuru kwa say wo ma atwo mo say be ma me yare oba se transment me ko fie ko tra Ghana so bi ni aba tan nchai na akra keto bia wa na mpa